Jesus. Jesus. It is no other place than Ghana. Popular catapult estate. Nothing more to the yes and nam. Nada na ayanisa instantly answer the so. No, not the Bobinsan or no more kakara. Yenny penina SSR. Wonya sa instant healing. A bishop for yes mojanem. Kakara. Miss Rama. Met the Mensa count. Somebody abai. Your way, Shram. Coconut yes mojana power dance. Yes. Na muni muntia nyankopon oku Moses se wunima make kire wane nyankopon oku Moses because Moses ka say memma munsuo one way then e de nkwase asema ye kan nyankopon say ye te papa ne na skra ye bonsem no e ya nam ho ye mopo because se wunim twa konkron na ke niam bi wanko ka mbatia no Mwaka baba Xposed GHFM Ben Bruce. One subscribe ya me pa subscribe no bi nsunya bi. Adom Kyei. Ni video bi ananse mi hu ye na opese osa obi yare abubu ani. Wo kogina gira bakata badagada bare. Wo hwe ya na nipa ne nsore. Wo ye ya nipa na nsore. Wo ti akunya nim. After the Adom Kyei twa no kakra ba yo se ho Yesu kredu ba bi no oro kro sa ya na nipa no entimi nsa otimi de ni moja na na ye ntini nipa no nko ne fa moja na nsa no na no na me hwe video no pese wo hwe na eba mebo mari ya kire ye nkomra Jesus. It has started. The power of God. The power of God, demonstration of the power of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, this is what we are talking of today. When we talk of real power, real authority, yes, the healing gift, the heaven has endowed the servant, Stephen Adom Kyei with it. It is no other place than Ghana. Popular catapult estate, where the word of God is being proclaimed to the poor, and healing and miracles manifested to the oppressed. The Lord will to bless you. Amen. 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 Yes, na ne monti. Mobile so buy no or sayare instantly. Motie Ovie ya no sign edi bobeja bobensani si ho mani moja. Na Timothy ni Yesu na nam. Nada na ayaresa instantly na answer ne so. No de bobensa no mo kakara. Amen. Nyani penyina na SSR wonya sa instant healing. Ebisu befa Yesu moja nem kakara. Mesrema me de mensa count. Adafo kofa wadanse wo Yesu moja nem ina. Pesa oni abai. Ye wenshira. Kokonum Yesu moja na fa wadanse ebre. Yes. If I just saw your video, no way Adom Kyei video, and you me na me creative video no. Na de bia me ka bibi. Me say wiase won ma enye wo ho say wo ye nyame because wo ye nipa. Ma wo ho enye wo say wo ye nyame. Hwe ye woni ama miensa a distinguish nipa from nyame. Number 1, God is eternal. No one knows his beginning and his end. Nyankopon obi enim baabi ofi na obi enim baabi so okọ obi enim na hyase na obi enim na wieye obi enim ne obo no oti ase ye papa Adom Kyei wo maame wo papa wo ye nipa obi ka se na ye Yesu so maame Yesu wo maame ba ne papa eni Nyankopon ankasa
because sabe Mary ni Nyankopon omo anda e Holy Spirit na se be hye nimu enti he is from the Father na nansen nyama bia aba no ama nipa eye no ho se oyanyame but nyame na yesom no because only beginning no only end yeni baby ofi ba ye enti no untimi cry mfa ebo onto no so ba wo ye nipa de wo ye den obekọ 6 feet ewiase ye hwe nipa bebre aba asofo ebi mu kwa no mu dwaye nkofo nom omhunsuo ene so mo wan so ati ase ene sa asofo no wan omni hobiem enti wo ye nipa sebe emfama na wo nom a wodidi na wo nom a Nyankopon odidi no nom de emfa wo ntu Nyankopon ko ne Nyankopon ye no enye no bi na wo beye wo ye nipa you are creation already the creator. It took us a 1 year summon yedi abodi na boss one mesre. Number 2, God is self-existent. He does not need to exist, but we need him to exist. Nyankopon onwa no born ho or say I am Bible ni Moses here no say go and tell them I am has sent you me de me ho. Nyankopon de ne ho because enyo bi na bo Nyankopon. But what would tell we the obi na ball? Nyankopon na ball. Because so we yare a ukọ hospital, Nyankopon ko hospital. Eti Nyankopon no wo ho no. Oye ade bia ye mfa bibia toto ne ho because he is the creator of the world. Na enne asofo abade. Yetimi ka se me kura bra na mejew. Asema Moses ka bia nani hu Canaan ne nansi wo no. Eno na enne asofo ni bi adidi agro. Na munim ntia Nyankopon oku Moses se wunima make kire wane Nyankopon oku Moses because Moses ka say memma munsuo one word na ene de nkwase asema ye kan Nyankopon esan koku ye nyina esan koku because kwase asema ye kan odwen ho a onti ase. Now mama the third attribute of God, he is omnipotent, the all seeing, all knowing. These are the 3 attributes of God. And then nyame wo ha. Osan wo aha. Nyame wo enura na twa enim. Owo 10 years mu. Osan wo ochinem. He is everywhere every time. Oyobia, he is not bound by time. We are bound by time. Yawo mi na miswa enemanyin. Mi sisa. Why? Ebedu baby meba akokora meboa because I'm bounded by time. But God is not bounded by time. Or see, he is today, yesterday, and forevermore. He will be God. Enti mayen fa ye ho entoto obisa. Na wiase won. Ye te papa ne na skra ye bonsem no. Eya nam ho ye mobo. Because I wonnim tro konkro na ke niam bi wan ko ka mbatia no. Maka se ye nkasa saa. Na wo a wote won na wo bonsem no. Okra de wo nya hisin. Nipa na onu gina ho na okasa no. Usasa sofo kasa nkofo bi na omudi eche na omo backing way for no backing vocalist oka ye no guso no muna asotwe no ebeba so ti ene unim the attributes of God. I've given you what the attributes of God. Asori bi obekwa nipa sofo ne ye me no fi asori nim 666 asori mena ye wo Nyankopon ba ko pe Nyankopon pon kakra ma wa you acknowledge him every time. And no na osama bebre na wo ye me a wo bewu I expose ye chefem bembro so sham na fra bia me just manuesi